Maya napokwenda kunyanyora gwitira sensemelia ya YouTube na boigo sensemelia ya Facebook na bokumbwata gwitira mtandao wa Facebook live at Ondari Barnabas elinde onyabwate asenchira ya yoboikiro na boigo orwe hebirengere byao gwitira asijinsemekyo kuyachaka bene kurwa se constituency ya Nyaliba Masaba yogotoka se county ya Kisii ensemelia ya Lyabugutu yogotoka Masimba nikawono abarai aho bali baikirana se amatanga yo komenya omongi na Mary Keruo Abuga babulire abarai aho bali bacholire bale birogo bose bali bara ofisi ko bakolera abananchi emiremo nabigo ko baroselia chipara chiri ase ebinyoro weta kwengada nabali baikirana ngamo nomo women representative we county ya Kisii Donya Doris Toto Aburi oyoba akawateba oyoba oliera eira abamenyi bensemeyunga na chikogendera komenta chipipe chibisima echo chirene kinga abantu bensemeyo banyolire amanche nabigo Donya oyikirana nigo aichanira okuburwa kwa maliogo ase chinyagitali ao ase county ya Kisii na wigo nigo omwMCA wesemeyo ya Masimba na nigo aichanira okuburwa kwa maliogo ase nyagitali ya Masimba asamubulia omugabana we county ya Kisii abega kolenta amaliogo ase enyagitali yo Dora sipara Nyaliba Masaba minje biamono imwe bale yatobekerali kuna inje naralete pare gali natigete para ekanembura yaturo koratera bali bago sibamaru gakiso anyomba mapema mwarora omonto na kwa karutugo sasa rutu igo bali bago sibegenteke ne tabatori go siba so anyomba mapema egendo chud marokangete onyange to nyanga ongaje to ngaja no boibi yani ngayo be moyoko ayoko tana magul waja mchezo bwana waja mchezo Juma lililopita lile ningeomba ni kila mwananchi tuweke amani katika vijiji vyetu, vitongoji vyetu. Penda ndugu yako, penda dada yako, penda jirani yako. Ujue huyo jirani sio wewe ulimchagua kuwa jirani yako. Ni kitu cha gharama. Tukiharibu amani kule kwa vitongoji, tuanze kuchomania manyumba, hiyo sio vizuri. Abori gioka nekyo mongi na Donya Toto ikaro kiabangi ni kiabangi ebibinde nyamwera watu watakutana hapa kwa uwanja lakini bonandigereti bateye bakonge kuchi mutu wa 2027 akamuraga kena kawe Daudi agaitoro liyo ulia Daudi na improve asabana abana nabako tentara abana konyoya taukire yabwate dirisha yabwate kende ntwanye bekabuya egento kebwate problem na mariyogo alingo kuana muri kubutambe ngo kuana manyo yo Masimba ara egisimu ikya mangana ya somugabana ekiana ne robwate chinguru chons tomente torentera abantu baito amariyogo esi onyorete form aibono tegia mato ngo tumanda mangana moche kuichicheke Masimba ekirege likonyekere kotin nkiaruwe tororo tetanus anti-rabies tulikuwa tunalia hakuna dawa lakini siku hizi nasikia hata anti-rabies hakuna. So there is a big problem. Kama kuna kitu abantu baminto Madam DCC sasa kama hakuna dawa hospitali hata kila mtu akikufa nani atatupigia kura? Simba bantu bange mbaliko nyora machali mugocha konganjera torara buna to komenta chipaipu na liago ikemichi kule Bonchari kuna watu walikuwa wanajenga. Mzee ameamka asubuhi ameambia mama naenda kukuletea pesa, building ikanguka wakakufa, kulikuwa na watu 3 ndio tulikuwa tunazika. Friday msichana mdogo very beautiful young girl ako shule kule Multimedia University. Mvulana amemwambia kuwa rafiki yangu, mtoto amekataa, mvulana kanyonga. Lazima tuombe vitu zenye zinafanyika
hata sisi tunashangaa ni nini inaendelea Kenya yetu.